taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trita tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Tejdin. Le, kera, le. Uf, xidwejja di. Ja, mux wahda, tispirani l-lum, għanara wara. Leta? Le. Araw ktib. Is-Sinjura Ermelinda u l-parrukkier. Is-Sinjura Ermelinda tisboħ xara meta jfett lilha, tinnuklaħ, tillixjaħ, tqaċtu, it-tawlu ta' kull xahar. Bil-paċenzja, is-Surġan jieħu ħsiebha mill-aħjar. Tara ġejja f'nofsinhar fil-ħanut kollu armar f'wejja fliexken żeba tax-xahar. Aj maħej, tgħid kulur ġej. Viola, isfar, jew aħmar nar. Wasal Jannar u s-Sinjura Ermelinda marret għand Ġan il-parrukkier. Ġan, irridek tagħmilli xari abjad u daqsxejn mxewwek. Qaltlu Ermelinda, abjad mxewwek? Abjad kif? Irrispondi Ġan. Jannar, il-bar ta' Jannar iqaxxar ġilt il-ħmar. Tifsira, f'Jannar tkun ħafna kesħa. Wasal frar u s-Sinjura Ermelinda marret għand Ġan il-parrukkier. Ġan, irridek tagħmilli xari oranġo u bil-ferq fil-ġemp, qaltlu Ermelinda. Oranġo bil-ferq? Oranġo kif? Irrispondi Ġan. Frar fawwar jimla l-bjar. Tifsira, fi frar tagħmel ħafna xita. Wasal Marzu u s-Sinjura Ermelinda marret għand Ġan il-parrukkier. Ġan, irridek tagħmilli xari kannella? Ġiet, qaltlu Ermelinda. Kannella ġiet? Kannella kif? Irrispondi Ġan. Marzu, f'Marzu aqlam nieħrek u qarzu. Tifsira, tkesbet għax faċilment tibla xi rieħ. Wasal April u s-Sinjura Ermelinda marret għand Ġan il-parrukkier. Ġan, irridek tagħmilli xari Viola? Nokli, qaltlu Ermelinda. Viola bin-nokli? Viola kif? Irrispondija. April ix-xahar tal-boloħ. Tifsira, fl-ewwel ta' April inħobbu nagħmlu xċajta. Wasal Mejju u s-Sinjura Ermelinda marret għand Ġan il-parrukkier. Ġan, irridek tagħmilli xari aħdar lix, qaltlu Ermelinda. Aħdar lix? Aħdar kif? Irrispondi Ġan. Mejju, f'Mejju aħsat imqar il-plejju, tifsira, Mejju l-aħjar żmien biex taħsat. Wasal Ġunju u s-Sinjura Ermelinda marret għand Ġan il-parrukkier. Ġan, irridek tagħmilli xari ċelesti? Bil-malji, qaltlu Ermelinda. ċelesti bil-malji? ċelesti kif? Bħal xiex? Irrispondi Ġan. Ġunjet ineħħi l-qmis u d-dublett. Tifsira, f'Ġunju tibda sħana. Wasal Lulju u s-Sinjura Ermelinda marret għand Ġan il-parrukkier. Ġan, irridek tagħmilli xari bit-toppu blu, qaltlu Ermelinda. Blu kif? Irrispondija. Lulju x-xahar tal-oqma. Tifsira, f'Lulju l-kollna ħafna sħana. Wasal Awwissu u s-Sinjura Ermelinda marret għand Ġan il-parrukkier. Ġan, irridek tagħmilli xari isfar bil-ferq fin-nofs u mfelfel, qaltlu Ermelinda. Isfar kif? Irrispondija. Awwissu x-xemx taħarqu u x-xita tmissu. Tifsira, f'Awwissu tkun ħafna sħana u ġieli tagħmel xi ftit xita.
wasal Settembru u s-Sinjura Ermelinda marret għand Ġan il-parrukkier. Ġan, jek tagħmilli xari roza bitroffa mtella, għaltlu Ermelinda. Roza bitroffa mtella, Roza kif? Irrispondija. Settembrina jibdlilna s-sala mal-kantina. Daġġet jiġrijaw, dik il-koka. Xejn ma tagħmel tajjeb, xejn u ċejn, ħadaħru, qed taħraq il-gallettini.